BF. Afi o, afi. Afi ya ne bani na wo. But ofa no ba nyo jo nche chon o. Ofa na cho mi Naa Kooley Tsui Kpakpa the first. Mi ja Asere Manye. Ofa ne afi ne ni wo yo ne mi no yo bi mo ye. No ni penny wo bi oje ko me fe mu. Keno ya. Oji no ni da na wo solio. Aka atanju ba ha wo. No ya. No fe no ajo, chipo ajo, Ghana ajo, no fe no ajo. So fa be no fe no ya lojo gba shamo. No fe no ya no jo. Beni ba share ken no fe no ya no jo. No fe no ya jo gba nye wote o kan ko e wo ba fe fo mena la won no fe no ya. Dogo no ko bako. Gidi ko bako ble o no fe no ya fine. O fa ne mini share wie mo oyo ke ha ga me ni nkwewo. Mi ha nya fe afi ya ne bani na wo base afi bene no fe no ya no jogba ha wo sure o jogba minda muga me fe si minda meni nyon se hu fe si. Ofane since you are a mother, I would like to ask you, what best advice do you have for following Blofubake mothers out there concerning their awards and schooling? Mami me bi ane no ni ya no ke wo gbe ke bi mi egbe ke bi ji no ni country no they were in terms of teenage pregnancy ke ni bi no ji no ni mi tu he no tu ko ni gbe ke bi anya me ya school keche gbe ke bi ele hu ya school ame his school na me gbe school na ko ni wo hu wo ga me wo te me ko mata parliament e ko si wo fa ye te me ona e wo no mami me nye ko anya bi ojogba onye ha wo si wo won ta obi e parliament e ko we can be along walk on your 5 day for moson near school ye kasiani ni wo fe wo chomo gbe me Kpakpa ye iradon o fa na we na gbe yo mo no pa mu na lo no o fa na no boy iradon ake ona bi abesida all right.